So kemana orang masih mana jen kena kali. Ikan dia yang orang dan dia siapa? Siapa mana kau tu keserawian kau rambut. Nomor kuat jam purna kopi. Kopi yang berdoan bagi. Kerana kopi yang nan kau nak bersih tu wali sepriau kira tu.
Australian Forest and Kota Badodakan Puran Kau o Wong Ki Pena Kau Negara Ale Kasarawian Kamu Ram
tayo kabar bersih barugi. Kami yang pasal nuro, lebih tuan pukul tu. Ayam pasal data, ayam. Nasuara, ayam ter patron kimebot, lebih tuan pukul. Kalangan kubur koros, monatay pan sotyong ng kasaraw te ino. Ay men patruan walianti. Irail wan koron kan senior pastor o irail kan mo nabawali sa pagmadal ng motso o patruan niya kanila pa kayo. Mana pa po, open na pa. Ay, men patruan pagurema. Niyo magansakan. Ako man, medyo tamang mabano ko na ito. Ito ay ban dokter mga nakabo. Laydon tayo. Komen nale, serbain balik. Komen diala ako, dalabak, pakongi, yang semua te apan, ansong ni sana mau te ansong ni isa isuot, ansong kelai tenuot orang yang mau, tamu bangga. Kalaman sa isang mga nakabo, pasal legar tuon silang luod, o kaya koros nung yeso katederan mo, ay, kaya ba ang taon lang, may nakabo, pindisyawan ka nila ako, o ibig na dogi, kan mo yan, sabang, kan mere niyo, tama ba sa tunturan. Marmayon sa tiyaw, pamenale, o pogod, alap, o pogod takman, o pamen biala, ako, o lalabak, kabangi, ni ansaw mau, te ansaw apa, ansaw ni insa na mau, te ansaw ni sa isu, ansaw kelay, te luwat, oray na mau, tama ba ka? Ar kailangan ng kukurama, sila may utay pa kuya ansaw ko, pabay na katete, buwawe mo silang buwan, o kunay koros mo kesong katete ramo, na ay iraman po. Dahil ba sa ulang na naisawan ino o yung bakita rema na ninawad kumahan ka na nung meledyo o yung kumahan mo may inom mo mapangiyaran mo kahit yan mo yung isang katete kahit yan mo yung ano niya kapatin atay ka sa kagyan rando. Kumabuya mo silang bot, o i-ride ka, buya yung sa mga kagyan rando. Alam ko dahil bahan din siya magmumodot, tapos ang mga nakako, iman bagi ka rin, kumahan. Suwet. Ngoy! Alam kamu? Penjagi lah ibu. O inaw kiyamu? May ganda na kamu? Kamu? Aray na ito. Kalangan? Dahil ganda ko lang, ragay na ako, isang magmumotor. Ibin-bindong kita rin. Kanbin, yang yata sa kalap. Kaya ito nilagay ba ito? After nino, tama-tama, may ino kumawuyaran mo. Kumawuya mo silang doon, umusong katete ka koros pa. Sorry, galinda, kaya nasan, nilalaw, o ay mo. Ngoy? Ngoy, Marmayon Santiago. Alo kami? Alo kami, Laydon David. When yagila ipo? When yagila ay po. O inawgiya mo? May May bandala ba mo? May bandala ba mo? Pagkamu.
Aray na mo. Aray. Kalangan. Sinan kumahan, uwe-uwe di utang naman. May inaw mo yata ramo. May lalo pa tanggal. Masih bang prong pakai yang makuan turun jalan tiga, pun prong dia umai no. Ia itu inowat melara bukan kau. Hari ya sainsan, orang kita boros, mana tu pena kap mana, uyata araino, uimen kau pena taula, nanai som putang ri. Orang drive kan misalkan momo sa capsang ren mana babo niya ba na rimo o kiyam kan ako tabi na ko ariyan kap katamedi no ne Laydon David o Marmayon yata rambot sang rambot mola ringka kan yala matipso gosongban we ringka ako no so tayo aman dibok bana and bil pono so tayo imen katakan din kuma berringka kay tegen tuksawan kapat akon kasaleta en kasaleta na kumawiyanak tek mabubo kay tegen na kumaban pula nan po na rama sabi ka ba ko wasa ko ras kumaban niya ringka ba ni ari imen dokita median so may ba watak abe alasan gunlaw o pilmere yung tao tao sa ito. Ikiyang framework. And we have to learn science and I do go o ibang niya ang partner. Ang foe. Rampot. Lakap. O bitpubulat. Kalangan pwede sa magmumulong sa ibang kanto lang pinagabo niya pinagana ng rimo o bigyan ni San Doon mga nakabo ari imen to kita may bigyan pagpapat tenta akala sa o ganun bela yung tama ng bigyan ay and pinagpapiya bilang sainsan. Sang nanay mo yun. May biladar. Yang kausan lari. Sang rambut. Pupulat. O kanggap sama naman. May bilukatar. Nakumon deba. O ikiway ringwat. And kapiya bilang. Sainsan nanay mo ko. Kalangan ng kubramat dahil bantaw lang nang iway so kusong kwan iyay so istan kanten kan uimin ko kita nga iskatan kanten kan ang sabi iskatan Enggak sainsan ong kay poros rambut kanten riyaw may sita kay so set o bibrong pula kasaleta mana ka po kay nakapo iraban roto sam nan panay riyaw ar rambut ira ko pular kanten ira wato rantri o isika tayo kanten puro do we ki ira tabiata e warano maingo nan kuyapan kakak mungkin sap-sapan kan kubot badong riyaw rambut tama plan ko sa pagbangi ay so badong luwewe mo kwat riyaw diadari ariben padong ay sa karabalay na yan isokse
Ni kanta do adunta. After the bang ito en punla. After mo ikaw kanta mo en kapuyan dun na naramo mo. Kana ka bongkor mo. Sudah baru kon lang na naisong sign lang kisinggo kon ko mo. O yun ko kita. So atite yaman nyang. Try berdoa berkian doa ini bisa bernada kasar awal yang sukses. Kau ini berdoa doa kita. Tapi nak mana kau ini nak buka baru di kau. Kau cuma kerja. Berdoa bagi kita berada di mulai berdoa. Oh, main sama tu itu tidak benar. Kalau yang kau teman pun, ai sokor resolusi pun sok mana. Ir kau teman memangi yang tu berana kan. Ulin tu nak berdoa pamele. Beran kau tiru kau tu kau sendiri jauh. Sama kau coba berdoa kau dengan kasar awal. Bebeki dalam masuk kau kasar awal. Jadi mengarai lagi. Kalau saya sukses berdoa sama orang o berdoa bago baik ko dan batun kasaraw yan ako ko. Sang rambut berdoa. Aray no kon rambut dan kasaraw ila oil na magagal mo silang. Pwede rin batun kuya. Aramin ko po momen kawi. Sinsilo awawanira. Nan pinipil ko santika. May buat sa berdoa kami lele. Ko santi ni raban berdoa kuya ta. Iya ramalo iya yas enak. Ye bukareta dan rayo nang sokoros. Sebaruan bagi yang sokse. Pembuatan kalwaira. O sabun masa no. Engkap kuya na serabara o kawitara. Siwa po so bayi kinabada. Sebaruan yang wana yang sokse o baruan bagi. Sabun kalaman o babay. Engkotin iya yang. Map kalaman. O limbok labalaban po sa batay. Unia try ko iso ko na ba sa kon mga kamen binan ni sa. And yeyang ko ko sila ba ko iso ko yeyang ko ko. Sambat ko tola. Maran pot sa pot na pot ni sa. Gusto kita sa kasinin ka. Mana-mana, memilih kuil dia kuat tetap. Rambut, kalau kita, Laydon tape, Marmayon Santiago tape, biarlah pukul teu, numaran kotsa, kotna, kotna sarau, teman-teman, tahu kot itu kapan-kapan, kalau kau arabas terkotor.
Sabon madahil kautab ang kasarawin na isang set yung sablar o iminuluan bang kita preparation kota kuragan baru diwoy diyan ko sa akin ang renda yang ko diwoy batuye ko ran mahawila gaya mo lang